U čačanskoj bolnici preminula je i 4. osoba koja je bila korisnik doma za stare u Vranićima, gde je proglašena zaraza salmonelom. Zaražena je 41 osoba, među kojima su i zaposleni. Vlasnik doma Dvoje, Pero Marić, kaže da dom ima licencu za rad i da ta ustanova ispunjava sve uslove koji su propisani zakonom za smeštaj starih lica. Ovo je 4. slučaj u posljednje 2 dana, na lečenju je sada 9 pacijenata, od kojih je 3 u lošem stanju. U njihovim prostorijama od prijave epidemije crevnih bolesti uveden je epidemiološki nadzor. Sprovedene su mere suzbijanja širenja epidemije, a u toku su vanredne inspekcijske provere. Direktorka Zavoda za javno zdravlje u Čačku, Ana Mišović, rekla je da je u domu za stare u Vranićima, gde su od zarazne salmonele juče umrle 3 osobe, uočen niz nepravilnosti kada je higijena u pitanju, pre svega u kuhinji i magacinskom prostoru. Očekuju se i rezultati obdukcije kako bi se utvrdio uzrok smrti 4 korisnika usluga doma za stare u Vranićima kod Čačka.